Uyu munsi umuherwe wa mbere ku isi ni umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Afurika yitwa Elon Musk, afite biliyoni zirenga 250 z'amadolari y'Amerika. Umuherwe wa mbere muri Afurika ni umunyanigeria wita Aliko Dangote watunze miliyoni zigera kuri 15 z'amadolari y'Amerika, akaza ku mwanya w'135 ku isi hose. Buri gace kose kagafite abakire n'abakene, ubwo ntuhise wibaza umutunzi bya mirenge cyangwa se byinshi mu gihugu cyawe abaye hate nukangaye ku isi n'ibindi. Nibyo muri iki kiganiro tugiye kubagezaho urutonde ruvuguruye rw'uyu mwaka rw'abaherwe 10 ba mbere mu Rwanda. Turakubwira byinshi kuri bo, gusa uraza gutungurwa kuko harimo amazina menshi atamenyerewe wenda nawe utazi. Mu myanya ya mbere ho kandi harimo abantu badasanzwe kandi batangaje, tuza kukubwira byinshi ku buzima bwabo. Ese wari uzi ko umuntu wa mbere wamagaye akoresheje telefone ngendanwa ku mugabane wa Afurika ari umunyarwanda? Ntucikwe, turaza no kureba icyo wakigira kuri aba baherwe. Ndakwibutsa kandi gukora subscribe niba utarayikora, ugakora no kunzogera ubundi biganiro bidasanzwe nk'ibi ukajya bikurikirana mu buryo bworoshye cyane. Ari kumwe na Ray. Hawe ikaze. Duhereye ku mwanya wa 10 turahasanga umwe muri ba rwiyemezamirimo babaye ikimenye bose mu Rwanda bitewe n'udushya bakora. Ni Sina Gerard cyangwa se Sina Gerard. Kuvuga iri zina byumvikana neza iyo wongeyeho entreprise Urwibutso yabaye ikimenye bose kubera gukora urusenda rukundwa na benshi, akabanga. Hari n'abari bazi ko uru rusenda rwose ruba rufunitse aba ari akabanga nyine. Entreprise Urwibutso iherereye mu karere ka Rulindo, hazwi cyane nko kuri Nyirangabarama. Akaba akora imitobe y'imbuto, juice ndetse n'ibisuguti, amandazi n'ibinyobwa binyuranye harimo n'amazi. Naho urusenda rwitwa akabanga rwo rukaba rwoherezwa mu bihugu birenga 50 hirya no hino ku isi. Entreprise Urwibutso ibishobora kwinjiza agera kuri miliyoni 30 z'amadolari ku mwaka. Sina Gerard kandi afite ubutaka bugari cyane, ari nakorera ibijyanye n'ubuhinzi bwe. Afite amahoteli ndetse n'imirimo y'ubwubatsi, tutibagiye n'ishuri yashinze College Fondation Sina Gerard. Kubw'ibyo bikorwa byose rero Sina Gerard abarirwa umutungo utari munsi ya miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika. Icyo kwamwigiraho, Sina Gerard yatangiye ahinga ibinyomoro mu karima gato cyane k'iyo bari bamuhaye byitwa kwiharika, akabigurisha. Gusa ariko amafaranga bivugamo yari ayintica ntikize. Nyuma aje kwigira inama yo kuzajya byongerera umusaruro akora nk'imitobe, maze biramuhira karahava. Agenda azanamo n'ibindi byinshi kugeza akoze uruganda, none ku myaka ya 59 aracyakunda ubuhinzi. Nawe rero niba ushaka gukira tukazajya uharanira gutangirira ku bintu bihambaye buri gihe, ahubwo ushobora gutangirana na gato cyane maze ukabyaza ikintu kigari nk'uko Sina Gerard yabigenje. Ku mwanya wa 9 turasanga Twahirwa Dodo. Colonel Twahirwa Dodo nawe ni umwe mu bantu bafite ibikorwa bihambaye cyane hano mu Rwanda, aho yihariye byinshi mu ishyirahamwe ritwara abantu mu buryo bwa rusange hano mu Rwanda RFTC. Akagira kandi imigabane muri Ritiko, za modoka mukunda muri benshi, no muri Jari Transport naho akafite nk'imigabane, byose bikaba bikubiye mu cyitwa Jari Holdings. Uretse ibi kandi Twahirwa Dodo afite na za gare ze ku giti cye ziparikwa nk'imodoka hirya no hino mu gihugu. Ibi byose bikaba bimwinjiriza akayabo buri mwaka, aho abarirwa umutungo utajya munsi ya miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, bikamugira umuntu wa 9 ukize cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turahasanga Nosirare Jacques. Ushobora kuba utari umuzi, gusa uyu ni umwe mu bashinze uruganda rw'amarangi Ameki Koro. Jacques akomoka mu karere ka Rwamagana, gusa batuye mu mujyi wa Kigali. Jacques yatangiye ashora amafaranga ye mu cyitwaga Ameki. Icyo gihe cyakoraga ibikoresho byo mu rugo birimo intebe, ameza n'ibintu byinshi binyuranye. Namubaje no kuzanamo mu gukora amarangi, yari nabyo bakomeje kugeza bakoze rumwe mu ruganda rukomeye hano mu gihugu, Ameki Koro. Ndetse kandi Jacques afite imigabane itari mike muri Cogebank. Ibi byose bikaba bimuhesha umutungo ubarirwa kuri miliyoni 62 z'amadolari y'Amerika. Icyo twamwigiraho, Rusirari Jacques ni umuntu ukunda kwicisha bugufi cyane, ndetse akaba azwiho gufasha abantu baturanye mu buryo budasanzwe. Nawe rero ibyo ufite byose, byaba bike cyangwa byinshi, ujye uzirikana ko ari umugisha wagiriwe, kandi ejo n'ejo bundi bishobora kugenda. Rero ikiruta byose ni kwicisha bugufi kandi ukazirikana gufasha abandi bataragira aho ugeze, bityo ukibiraho mu mahoro. Ku mwanya wa 7 turasanga umuryango wa nyakwigendera Makuza Bertin. Abo
basigaranye umutungo wa nyakwigendera wari mu ruganda rwa mbere rukomeye mu gukora matera mu gihugu, Rwanda Foam. Cyane cyane ariko yabasigiye umwe mu mutirwa miremire kandi migari muri Kigali yose. Ni inyubako iteye amabengeza kandi ikaba yarabaye ikimenye bose bitewe n'imirimo ihakorerwa. Yitwa Makuza Peace Plaza, iherereye mu mujyi rwagati ahahoze iposita rya kera. Iyi nyubako yonyine yuzuye itwaye akayabo kangana na miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika. Abazungura be kandi bakaba bafite imigabane muri Cogebanque, bafite amasambu hirya no hino mu gihugu, amafamu y'inka n'ibindi byose bibinjiriza agatubutse. Bakaba barirwa ko baba batunze akayabo katari munsi ya miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika. Gira neza wigendere, niryo somo dukwiye gukumbura kandi tugaharanira gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Ku mwanya wa 6 turahasanga Mugisha Joseph. Uyu nawe ushobora kutari umuzi, gusa ndakumenyesha ko ari ufite ikigo gikomeye cyane mu by'ubwubatsi cyitwa Fair Construction, akaba kibereye n'umuyobozi mukuru. Iyi kampani ikaba ikora ubwubatsi akantu ku kandi kugeza yewe no ku masuku ya nyuma ndetse no gusiga amarangi. Niwumva iyi kampani Fair Construction irahambaye, wumve ko ariko kuri, yaba ari mu Rwanda ndetse no mu karere, kuko yatangiriye mu gihugu cya Uganda mu 1986, iza no gutangizwa mu Rwanda mu 1995. Bimwe mu bikorwa by'akataraboneka iyi kampani yubatse birimo ibiro by'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenue Authority Auditor Office, inyubako ya BCDI ari nyayo nyubako ya kabiri mu Rwanda ndende nyuma ya City Tower, ubu akaba ari igice cya Ecobank, kaminuza y'agatangaza y'ubumenyi n'ikoranabuhanga ya Kigali KIST. Icyiciro gikuru cya Minisiteri n'Igenamigambi, Ministry of Finance and Economic Planning Office, ibiro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA n'ibindi byinshi binyuranye. Kimwe n'indi mishinga kataraboneka nka Kivu Watt Methane and Gas Plant, Jabana Hydropower Plant n'ibindi byinshi. Bakora kandi bakanatunganya imihanda n'ibindi bikorwa byinshi tutarondora. Aha birumvikana ko rero umuntu uhagarariye kampani nawe agomba kuba atunze agatubutse. Mugisha Joseph abarirwa nibura umutungo ubarirwa nibura na miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika, bikamugira umuherwe wa 6 kuri urutonde rw'abaherwe ba mbere mu Rwanda. Miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika nizo Mugisha Joseph abarurirwa. Ku mwanya wa 5 turahasanga umunyarwanda witwa Hatari Sekoko. Nawe mushobora kuba mutari mumuzi ko akadakunda kujya mu itangazamakuru cyane, gusa ikibanza ugomba kumenyaho nuko ari we muntu ufite umuturirwa muremure cyane mu gihugu cyose cy'u Rwanda, Kigali City Tower, kirango cy'umujyi wa Kigali. Iyi ni inyubako igeretse inshuro 20, ikaba ifite uburebure bwa metero 90, hafi aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali urayibona. Iyi ni inyubako yuzuye mu 2011, ikaba yasaga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Uretse City Tower kandi, Sekoko niwe nyiramazu ya Kigali Downtown, kafite imigabane muri imwe mu mahoteli ahenze cyane mu gihugu cy'u Rwanda, y'inyenyeri 5, Kigali Marriott Hotel. Yashoye kandi mu bijyanye n'ubwishingizi, insurance, ubuhinzi, ibikorwa remezo, ingufu zisubira cyangwa renewable energy n'ibindi. Iyi mitungo yose tubabwiye uhereye kuri City Tower ikubiye mu kigo cye cyitwa Doreis Capital Partners, abereye umuyobozi mukuru chairman. Ibi bikorwa byose bikaba bituma uyu mugabo abarirwa angana na miliyoni 242 z'amadolari y'Amerika, ayagura indege ya Airbus A330, imwe mu zihenze Rwanda iri gukoresha uyu munsi. Ibi mugira umuntu wa 5 utunze akayabo mu gihugu cy'u Rwanda rero. Ku mwanya wa 4 hari Egide Gatera. Uyu we yashoye mu ngufu za peteroli, afite kampani ya icuruza peteroli izwi nka SP, Societe Petrolière. Iyi ni kampani ikomeye yinjiza ikanacuruza peteroli mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereye, ku bufatanye n'ibigo rutura mu bucuruzi bwa peteroli aribyo Shell, British Petroleum n'ibindi. SP ni ikigo gishobora kwinjiza hagera kuri miliyoni 180 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Iyi ni kampani iranguza essence ku zindi sitasiyo. Ese mwaba muzi cyangwa mujya mwumva SP Gas? Nazo ziri mu mitungo ye. Gatera Egide kandi niwe nyiri Rwanda Mountain Tea, kampani ikomeye mu gutunganya no kohereza hanze icyayi cy'u Rwanda, afite n'imigabane myinshi muri Prime Insurance, sosiyete ikomeye cyane mu bijyanye n'ubwishingizi hano mu gihugu. Gatera Egide kandi afite imigabane ingana na 6% muri I&M Bank Rwanda Limited, banki ya kabiri ikomeye mu gihugu. Ibi byose rero bituma barurirwa umutungo ugera muri miliyoni 282 z'amadolari y'Amerika. Mwanya wa 3 hari
Gilbert Rujugiro Ayabatwa. Niba utuye i Gikondo ushobora kuba wavutse wumva ahantu bita kwa Rujugiro. Nibyo, uyu mugabo yubatse imidugudu myinshi yamwitiriwe ndetse n'inyubako zimwe zikomeye. Abenshi bazi ko ari nawe muherwe wa mbere mu gihugu. Ku myaka ya 73, Gilbert Rujugiro niwe boss w'uruganda rwa mbere rukomeye mu gukora itabi ku mugabane wose mu Afurika rwitwa Pan African Tobacco Group PTG. Uru ruganda rukorera itabi mu bihugu 9 byose bya Afurika birimo Nigeria, Angola, Burundi, Congo Kinshasa, Tanzania ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ibindi. Uru ni uruganda rukomeye cyane ku rwego ruhangana mu buryo bukomeye na kampani zikomeye ku isi mu gukora itabi harimo Altria na British American Tobacco. Ni uruganda rufite abakozi bahoraho bagera ku 20, bakaba rwinjiza hagera kuri miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Uretse ibi kandi, Rujugiro afite inyubako mu bihugu bitandukanye. Hari nko mu Rwanda yari afite inyubako yabaye ikibanye bose mu yitwa UTC, Union Trade Center, ikoreramo Nakumatt. Iyi nyubako ya UTC ariko yaje kugurishwa na Leta y'u Rwanda kuko Gilbert Rujugiro yari yarahunze u Rwanda ku mpamvu zirimo n'iza politike kugeza ubu. Kuko tubikesha inkuru ya Forbes yo mu 2019, Gilbert Rujugiro yabatunze akayabo kagera kuri miliyoni 352 z'amadolari y'Amerika. Nubwo bimeze bityo ariko Gilbert Rujugiro yaciye mu buzima bukarishye cyane. Ku myaka 12 gusa nyina yaje kwitaba Imana maze amusiga wenyine. Ku myaka 16 ubwo yari mu mwaka wa 8 nabwo yaje kwirukanwa mu ishuri bitewe na politike y'ivangura ariho muri icyo gihe mu gihugu. Nyuma guhungira mu Burundi aho yakoze imirimo inyuranye harimo gukora ku iposta, gucuruza imigati, amafu, umunyu, gucuruza no gukora itabi, ari naho byamuganishije gushinga uruganda. None ubu akaba ari umuherwe ubarirwa agera kuri miliyoni 352 zose z'amadolari y'Amerika, bikamugira umuntu wa gatatu ukize cyane kurusha abandi bose mu Rwanda, nubwo atakiyabarizwa ariko gusa nyine n'umunyarwanda. Kabiri turasanga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, ari n'umwe mu baperezida b'indashyikirwa ku isi bitewe n'ibikorwa bamaze kugeraho. Ari kandi no mu bakuru b'ibihugu bafite agatubutse ku mugabane wa Afurika. Bivugwa ko yaba afite imigabane mu bigo byinshi binyuranye ariko cyane cyane cyitwa Crystal Ventures cy'umuryango wa FPR Inkotanyi, kandi hazamo Inyange Industries, NPD, Esco, Babuni Coffee, sosiyete ikodesha indege zihariye private jet yitwa Bombardier Jet n'ibindi byinshi binyuranye. Bikaba bituma barirwa umutungo ubarirwa muri miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Gusa ariko iyi mibare ntivugwaho rumwe kuko ishingiye ku nkuru ya Forbes yo mu 2010, bigahurirana nuko n'ubusanzwe imitungo y'abantu bakomeye nk'abakuru b'ibihugu yakunze kugirwa ubwiru cyane cyangwa se agatangazwa amakuru ahabanye cyane n'ukuri. Ubwo niba kuva icyo gihe nta kirahinduka natwe ntabwo tubizi. Ibi byose ariko nibivugwa gutyo gusa kuko nta gihamya wabona yizewe 100%. Ese ninde ukeka ko aza ku mwanya wa mbere mu baherwe bakomeye cyane mu Rwanda? Kabandi bose tumaze kubabona ntasanzwe, ndakuraritse. Ku mwanya wa mbere turasanga umuryango wa nyakwigendera Rwayitare Miko Alexis. Uyu nawe ushobora kuba utari umuzi gusa ari umunyarwanda. Yakoresheje telefone ngendanwa mobile phone ku mugabane wose wa Afurika. Yari afite ikigo cy'itumanaho. Yari afite umutungo ungana na biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Yibaze biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Afatwa nka sekuruza w'itumanaho ryose rigezweho ku mugabane wa Afurika. Ava mu 2007 yari mu baherwe 500 bariho ku isi muri icyo gihe. Ubundi uyu munyarwanda ufatwa nk'ukoze ibitangaza bitarakorwa n'undi wari wese hano mu Rwanda ni mu ntoki. Rwayitare Miko Alex yavukiye mu Rwanda mu 1942. Amashuri y'abanza yayigiye mu Rwanda ariko aza gukomereza ayisumbuye mu cyahoze ari Zaire. Yakundaga ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho cyane, aho yaje no kubikomerezaho muri kaminuza yo mu Budage, aho yaje kuhava ari engineer mu itumanaho. Maze agarutse muri Afurika yibera muri Zaire n'ubundi. Kubera ko yari intiti cyane yaje kuba inshuti n'abategekaga Zaire icyo gihe, umunyagitugu Mobutu Sese Seko kuko mwendo wa Zabanga, aho yanamwemeje uko hakoreshwa ibijyanye n'itumanaho rya telefone zigendanwa ryari rigezweho muri icyo gihe, aho muri Zaire kimwe no muri Afurika hose bikaba byakoreshwa. 77 yaba umucuruzi ukomeye cyane ibikoresho bya kampani ya Hewlett Packard HB muri Zaire no muri Afurika, aho byaje no kumuhira cyane. Mu 1986 yashinze ikigo cy'itumanaho cyita Telecel International, ashaka guteza imbere itumanaho rya telefone ariko rikoresha inziramugozi.